RUNMAWI TV clear to te chibaivek ule vanal chhuangi kania Chanchinthar ilongai thlang u amasa in chanchin langsar zolte ZOKHATHAR RAMSA TAWLHRUKTE he thila in hmuhnawm man ania khozola sakap tu man ani thung CHHUANSAN RAMA MIMAL ram nei som pathum ten an pas surrender to in MIMAL chinvel tur somthum le pariat ala KULIKAWN branch YMA in anveng chunga first cry DAWR TAWP TURIN NGEN Tuna Chanchin Kim Changzokin ZOKHATHAR RAMSA TAWLHRUKTE he thila in hmuhnawm man ania khozola sakap tu man ani thung Champhai Forest Division a thoktele Assam Rifles Trangkopin ZOKHATHAR RAMSA chisang dan kala TAWLHRUK saphai chikhat satel chikhat somni pasarile Patagonian mara pathum anman Heng RAMSA TAWLHRUKTE hi international market a cheng noi za somthum man vel nia chhut ani thu sarkar thu choina tar langa he thila in hmuhnawm nia hriat mi paruk Jesse lalunmoya biak zapianga lalzui tluangi denga lalmangai thanga ZOKHATHAR vek tele thonsuan muang khomoi Myanmar te chu judicial magistrate thu pekin Champhai district jail da ani thu sarkar thu chhuah chuan atar langbok Champhai Forest Division a thoktele Assam Rifles Trangkopin RAMSA TAWLHRUK anman te hi aizol sahuana khungshanri ani thu Forest Department how tu te chuan an soi hetilai hian thaliam ta March ni somni paruk sang ni somni panga khan Khozol Wildlife Division staff 10 Khozol Ramasakhi le Varung kaptu biak chung nunga Khozol lungwar veng chu asaka hlum tenen anman boka court a shwai ani hnuwa court thu pekin Champhai district jail da ani ti sarkar thu chhuah chuan atar langbok ani CHHUANSAN RAMA MIMAL ram nei som pathum ten an pas surrender to in MIMAL chinfel tur somthum pariat ala Mizoram State Legislative Assembly Pakwana chutkhom voilina zo taka khan ziaka chanchi zo na manga eptu member siahabial tu Dr. Kebe chhuah Assam Rifles chhuahsan turam mandan tura po sang nen in ronton na nei ani tole ni lo azo chu GAD changtu Chief Minister Pulal du chuan pol sang nen in ronton na nei ala ni lo thu ina changa Assam Rifles RAMA MIMAL LSC surrender zat azo na chu Chief Minister Pulal du chuan LSC palile house pass pakwa avain pass som pathum surrender anom thu in a changbok Dr. Kebe chhuah zo na Chief Minister in ziaka a chan na alandanin Assam Rifles RAMA MIMAL LSC le house pass nei surrender te chu VL thanga Republic Bethlehem Veng LSC Lalzar Liana Bongkon Chimveng LSC ke Sangha ki Bethlehem Veng house pass Dr. Sang Zwala Dorpui house pass Lal Huthanga XMLA Dorpui Veng Thar house pass V Thanpari Luangwal Zonwam house pass Rochung Aralte Electric Veng house pass Dr. Zodin Moya Bongkon Lunglei Road LSC H Rotluanga Ramlun South Aizol house pass Vanlal Soma Chaltlang Venglai LSC Lalunmoyi Baktong house pass Chalkhuma Late Republic Vetimol house pass Biak Chona Republic Venglun Aizol house pass te ani Land Revenue and Settlement Minister Pubilal Chanzovan asoidanin kumsang khazakwa somngale pania AR ram chunga ram nei mi som an oma kumsang ni pania chuan mi somngale pali in an nei to ni in asoya kumsang ni le panga a PHE po in pass DLL 113 of 2005 anlo nei to ni in asoibok AR ram chunga MIMAL ram nei tu te chu in soifia turati anni hnuwa anzinga mi som pathum chuan an ram an surrender to thu hi Revenue Minister chuan soin mi pathum chu an chin hriat ani lo thule mi som pakhat chuan High Court a sarkar an khinmek thu asoya tuna sarkarin chinfel amamo chu mi som thumle pariat anni atibok KULIKAWN branch YMA in anveng chunga first cry DAWR TAWP TURIN NGEN
Kulikawn branch YMA chuan tun hnaya rihlo tam tham tak ne naman Henry lalbiak zinga dawr ni a hriat Kulikawn venga first cry dawr chu a dawr nei tu te lekha thonin ti tawp turin an ngena an lekha chuan he thutluk na hi Kulikawn branch YMA executive committee thutluk na ani thu an tar langa first cry dawr hi veng chunga a zui zel lo hi Kulikawn veng tan le in chung ko tan a chazokin kan hria Kulikawn branch YMA chuan indoor hi ti top turin kan ngenin kan hria tira cheu ti in an zia kani Kulikawn YMA chuan rammel ma mizorun chemek tu rihlo tam tham tak man na a Henry lalbiak zinga atilve chuan abarakhai thu an soya executive committee in thutluk na Asiam chu za saka zom sak ngei turin Henry lalbiak zinga chung te chu an ngen bok Chief Minister Pulal du Oman AR CHHUANSAN ram mandan ngai to tu tur committee thu ngai chang turin NGO te angen Chief Minister Pulal du Oman chuan aizola Assam Rifles CHHUANSAN ram mandan ngai to tu tur committee din ani thule party tin ayo te po antel tur thu asoya NGO te po he committee thu hi ngai chang turin angen ani ZPM party in Assam Rifles in Sonawanga pathian hne na lom thu soina wana pa hol aizola an buat saya he thu hi Chief Minister chuan asoya Assam Rifles in Son chungchanga Sarkar masaten thui tak kong anlo sial to ti po soin an malak na fakom kan ti lom thu kan soyani ati Assam Rifles ten an ramlua an CHHUANSAN the na tura malak dan tlang pui soin pudu oma chuan an sarkara changa thathumna February ni somni palia AR lamwala State Day of Prayer po AR ramsu pathian hne na andil thu asoya Central Sarkar shwai tu te andor dan le Mizoram Sarkara akai noi department sang te le AR ho tu te nen an soi ho dan te soin ma an son le thelo nuwa Prime Minister Union Home Minister Defense Minister Chief of Army Staff le Assam Rifles DG te an soi pui thu te asoi August ni somni panga sang ni somni palia Assam Rifles DG General Vikash Lakhera nen CM Bangla a anin kom thule AR munma te po an fandun thu po Chief Minister chuan soin heminu hian in chan chatna manga mason na an mu chau tak thu asoya ka tho pui te nen chanem ngai takin ma kan la zela pathian shwai na in vo in hi kan lo thlengta ani ati AR CHHUANSAN rama mimal ram nei mi som pathumin van tlang tan an ram an pe ka wanga lom thu soin korte sarkar king mek mi som pakhat te po an thu nukir turin Chief Minister chuan angen bok Venglui Local Council in Treasury Bazaar din tharle tuma an malak na an la chunzom le ri lo March nisom pasari sangni somni pangazing khovar ma akang mei wanga cheta Treasury Square Bazaar chu Venglui khotlangin din tharle tuma mala in natlang te po ko manma se IMC in an malak na cholsan tura ati nuwa vo in thlengin ma an la chunzom ri talova he bazar hi police ven himna hnoya da ri zel alani he bazara kang mei chhuak wang hian Aizawl Municipal Corporation IMC chuan Streets Vendor Act 2014 lo chanin he bazar hi akhara Aizawl borsap in March ni som pariat sangni somni panga khan he bazar khar hlen na tur thupek achwa bok heminu hian Treasury Bazaar Association chuan IMC in IMC Multi-Complex Tricol South in son tura angen na chupomin anin sona thuoi taka boina le harsa na siam lovachet antum thu an soibok he bazar ka nga hian dor somruk le pali ba ka pamra office chu akang ralveka IMC ho tu te chuan Mizoram rorel na in Sangber Assembly House ne na in Sirenga bazar om chu ahim lo hle ni in an soya he bazara lungrem chimawangin nunna chan anlo omto thu po soin zanlama drugs ngolve te tan swal rongbol na hmun ani thu andon thu te soin bazar chu son ngei chula shat ani thu an soi ani Treasury Bazara ezong chin IMC Multi-Complex Tricol South in son ta te chuan dor tu nga konga ngai anla ori lo thu soin malam huna be se na sang tak ane thu ero an soya tuna anin son na IMC Multi-Complex sa sit sang le thildang sang siam rem chulte alo omnia an sha thu an soibok Sarkar sumdin hunin ma ason zel ni in Chief Minister Pulal du Oman asoi Chief Minister Finance Minister ni bok Pulal du Oman
hun kal to a April ni khata RBI a Mizoram Sarkar sumdin mun a chhuanom lo hle thin ni asoin nikum April ni khata khan cheng vaibel chezanga somni balance kan neya kumin April ni khata chuan cheng vaibel chesang khat somkwa le pathum balance kan nei chhole theiti in Mizoram Sarkar sumdin munin ma ason zel ti hairwal anilo ni in asoi pulal do ma chuan an sarkar tuk achangin overdraft chomin treasury kharmei theidin muna anding ni asoin theito pinchan kan hanla a pathian zara mason lam kan panzel hi thillomom takani atibok kumkhatle thali an sarkar to chungin MLA tijinga corruption awanga mingliao anla omya lo ni asoin pathian shraina ani thu chief minister chuan asoya kan official tijinga po chu tiang chu kan la nei mya lova he kalphung thar chu ani ati development poimo rolin sarkarin moral reform angai poimo hle ti chief minister chuan asoi bok ani Congress tupuang tu in so thing ching tu te har sana to mek sarkar ho tu ten an hriat chan lo zia atakin an hmuni in asoi MPCC General Secretary MPCC tupuang tu ni bok Dr. Lalian Chungan saitwal tlang dunga khoshangshang rwalung mualpheng Choizo mai tele len chim te atloa so thing leidan tura ZPM in research base sa zirchian na an nei lo zia atakin kan hmu ati MPCC thupuang tu chuan akhotloa te hian so thing ching tu tenen anin kom thu soin so thing ching tu te har sana to mek cha sarkar ho tu ten an hria chan lo zia atakin an hmu ni in asoya so thing ching tu te hi patling an nia an chaplo ani mai an lung ero achia ani ati Dr. Lalian Chunga chuan sarkar ho tu le chief minister ten thuthlum tak tak soireng ma se kut na thok tu te har sat na an sut kian saklo chuan omzia omlo ati bok sarkar kum thara cheng vaibel chhezakot chuang alupui thu ZPM party thu chhuah alang chungchang po MPCC thupuang tu chuan soin hi adikani chuan sarkar chu chuan lamdang siam lova anin tiam anga so thing mun phia le an thlai thlanbik te leisak vek turin Congress party chuan an phut ti asoya sum en kol thiam te na chu press release manga insoi ro puya ain ngatlova mipuin an chorle chorlawa zok achiang maidon ni in asoibok ani MZP headquarters lunglein ATL road siam thatna tur sumpo pen an she thiam lo nu let le nge ani theina tura malak antum Mizo Zirlai Pol headquarters lunglein lunglele chimlam mipuiten hunrei tak ngaklel taka kan lo thlir to ATL road siam thatna tur sum chengvai bel chesom kwa point paruk pakwa chu po pen ani thule poi anti thu an soya pukpuile mausen in car kilometer sompali chau siam thattum ani chu hekong pui mangchangkai tu chimmi puite za lo na an ngai thu an soi MZP headquarters lunglei chuan assembly budget session march ni sompali sangni somni panga a PWD minister Puvanlal Hlanan asoi Bhagiratha Engineering Company Performance Bank Guarantee Achanga Sumhule Cheng Vaibel Somkwa Point Paruk Pakwa chu Legislative Assembly Estimate Committee chuan ATL road siam na atan man ni ro se sarkara athen ni in an soya he sum cheng vaibel somkwa point paruk pakwa achanga cheng vaibel somli le panga point pariat pakwa chau ATL road siam na tura da ani chu ennon le tura thunei tu te an phut thu an soi ZPM sarkar tira Public Accounts Committee PHC in lunglei kong achareng turani alo tito nia soin MZP headquarters lunglei chuan anthil soya hian het taka andin ngei kan be sei antia chimlam mi puite manchangkai ATL road siam thatna tura sum omzong zong hi da let le dan kong zong turin kan nge nani antibok ATL road siam tu turber lati fel alani lo le na chan thei alani lo chu MZP headquarters lunglei chuan poi anti thu soin tunang renga thil akalani chuan fur chungin kong hi siam zo man ani don lova April tharal mangeya na chan ani theina tura mala turin thunei tu te kan nge nani ti in ATL road siam thatna tur sumpo pen chu nu let le nge ani theina turin thei to pin ma an la chunzom zel don ti an soibok ani
MZP Headquarters Champaya Executive Committee Member ni Lai March ni somni pakwa sang ni somni pangazana mi kutwar ni ngeya syat boralta pupi es muanga Bethel Veng Champai Chuvain Khan MZP General Headquarters Shwai Tu Ten an chena ina an rala pupi es muanga chung te hnena ralna thilpek an hlan MZP Shwai Tu te chuan an member le Shwai Tu in van duaina atok chupoi an di thu soin avan duaina to dan chu syat har anti-leti an soya MZP Headquarters le Champai Bethel Veng VC le NGO sang te malak na awanga rang taka poi khoi tu ni asyat mi pakwa man an ni sulom om anti thu an soy Champai Police ten rang taka ma la ngala poi khoi tu ni asyat te man tura chak taka ma an lak na MZP chuan lom thu an soya poi khoi tu ten an phu tok shemna an mu ngei theina tura chak taka ma la turin thu nei tu te an ngen bok MZP Shwai Tu te chuan hetianga in pong lekna tun hnaya hluar talu tukhi ti top ani theina tura mala turin thunei tu te kan ngen ngal anti mitin fimkhur tur le Mizoram chu ramnuam le ralmuang ti asyat ani zel theina tura hoi hom na le in mangai ton na vongnung zel turin MZP chuan mitin an ngen bok ani ZPM Party Media and Publicity Department in Vuin Khan Waring Telekon Pui in Kar Kong National Highway 06 Yam Me kan tloa na thok tu te chu chanem ngai tak le chataka kong siam chatna thok tu rin an ngen he kong hi NHIDCLN kol ni in kong achhat chin emawang le mi pui mamu na asane mawang te NHIDCL noya contractor chen khat te an tho chatlo awang te in an na ti top sak ngai te an oma Mizoram Sarkarin mo phurna la in athom chat na tho chin ani thu ZPM thu chhuah chuan atar lang ZPM Party chuan Chief Minister Pulal Du Omale PWD Ministerin Mizoram mamo lak lu na kongpui chu an ngai poi mo hle ni asoin NHIDCL ho tu tele Ministry of Road Transport and Highway ya te henin chakzo ka malak dan tur te soi ho ni in an soya Balaji Company in na an thok meka wiring te achanga bill khotlir in car kilometer somni pariat chu thom chat meka ni thule bill khotlir achanga scholarship in car kilometer somni panga po tender chwa to ani thule tun thani saria he na thok tur than na tender hon ani tur thu an soi Scholarship le konpui in car kilometer somni pathum chu NHIDCL noya Balaji Company ten an thok mek ni in ZPM Party chuan an soya konpui le khamrang in car kilometer som panga ba ka bui chali changsar rang in car kilometer som pakhat point pani po tender chwa to ani thule tun thani saria vek he na thok tu tur contractor thana tender chana chu hon ani thu an soibok kong siam tu contractor te chuan kong chu an siam zo achanga kumthum chung an enkol zui don ti ZPM thu chwa chuan atar lang bok ani Mizoram pon lam chanchin ilo ngai thlak chhun somang Bay of Bengal Initiative Formal Sectoral Technical and Economic Cooperation BIMSTEC Summita Myanmar Sipai Sarkar ho tulu minong line atelvea India Prime Minister Narendra Modi nen anin kombok Siaram pasariin andin BIMSTEC Summit hi Vuin Khan Thailand khopui Bangkok ka nei aniya Myanmar Sipai Shwai Tu General minong line po telvein Sarkar na anpong lak nuwa BIMSTEC Summita atelvoi khatna le Thailand ram azin voi khatna ani BIMSTEC Summita ankalna hian Min Khan General Min Ong Line le India Prime Minister Narendra Modi chu Bangkok ka anin koma Narendra Modi chuan Myanmar alir hinga wanga nun na le bungra tam tak an chan chu poyati thule chanpui na petura theito pan chwa mek thu General Min Ong Line chu ashila General Min Ong Line nen anin kom chung changa hian Narendra Modi chuan social media kaltlangin press release asiama Burma Sipai Shwai Tu hi Chief of Army Staff ti in asoya rampani te in lai chin na theina tipun infrastructure ti mason chungchang tele thildang poimot tak an soidun thu atar lang ani heti lai hian General Min Ong Hlai man turin Interpol shati rani a Burmese Rohingya Organization UK chuan BIMSTEC Summit atel Bangkok ommeg Min Ong Hlai man turin International Police Interpol an shatir thu hi Vuin Khan an tar lang Burmese Rohingya Organization UK hian February ni som pathuma Rohingya genocide Afir fiak shwai tu Min Ong Hlain mantura thupe kati chwa nuwa April ni khat khan Interpol hne na changin thu an sha thu an soya Thailand thikum sang hajakwa somnga le pakhata chang khan Interpol member ani awangin Burmese Rohingya Organization UK chuan warrant pek chwa to chu Interpol member rama mu ani chuan akal phung anga dan anga
court te hruai turin an ngen ani. Justice for Myanmar po invoin khan thu chhuah siamin Myanmar sipaite international war crime an enroll chuna taka an dodal thu an tar lang bok. South Korea Constitutional Court in President Yoon Suk-yeol a impeachment martial law chu vongreng turin lungrol takin vote mangin anem het thutluk na siamani ma hian Yoon thlop tu le Yoon dodal tu lam thlop tu te inkara hlimna le lungai na mittui atla a tharum tho na a thlen palpo a chenghal mei thei turin police te chu anin pe reng bok thutluk na siamani hnuwa athu soi ma sabera Yoon chuan mipui be se anga thil ati lo awanga poi ati thu asoya nikum December thla a hunre lo te chunga martial law apuan chuan ram chu politics poina adania ngai ani athu nei na hi December ni som palia parliamentin puang tura vote athak khan ti top ania Yoon na lamchang hnai chen kha chuan president thlui hi anau pan lai chang to in mi pau khau tak nia soin ati du chu ati tlang tho tho thin ni in an soi tuna chuan Yoon na chuan hnol ani ta ka wangin ni somruk chhungin anin thlan chat angai don ta ani Yoon hian helna lam hoi thu boy shan ama chon mek boka he athu boy hi ngai to chunzom tura malak mek zel ani bok. UN Secretary General chuan political prisoner te chhuah zalena democracy lama kirle turin ati UN Secretary General Antonio Guterres chuan April ni thum khan Myanmar ram chunga boina chuak mek ti to pani theinan Myanmar chevela pol kai noi zong zong ten chinfel na kongzon puya hun to thu asoi tuna Burma mi puite ta na hunrem chang lo taka changa hunrem chang siamsak turin tharum tho na ti top te political prisoner te chhuah te democracy lampan na kongzo te po huam tel political process kalpuye phutani UN hotupa chuan United Nations chuan remna le Myanmar mi puite mamo nunna puina tur anor chunzom zel donani ati a tin UN Humanitarian and Emergency Relief Coordinator Tom Fletcher po Myanmar a akaldona hebaga hian UN Special Representative for Myanmar Julie Bishop po in remna le politics lama inbiak na nei turin Myanmar a akalle base ani ti in UN Secretary General chuan asoi lirning wanga thizat an pungzel Myanmar rama lirning wanga thizat chu ni tinin an pungzela April nili chunu her dar khat thlenga thi zong song hi sangthum zakwa som pakhat ania hliam tuar mi sanga zakwa som sari pariat omin DVB data timin list an khonkhom danin chinshiat lo mi za sari somrukle pakwa an oma chanchwa mi zali somkwa le pathum anombok heng data te hi DVB in amu thei om chun ania chanchwa na hi tho chun zom zelania thizat po hi alapung thei ani American fencer Stephanie Turner chu transgender awangin disqualify ani American fencer Stephanie Turner hi Maryland USA meiche in elna neya aking pui chu transgender niya soin amachon zui du lova disqualify zui ani Stephanie Turner in Fox News ashil danin aking pui chu mipa ni in a soya ke chu meichia kani ati a aking pui chu mipa meichia in siam transgender ani awangin amachon zui du lo na alantira around danga ain lan zui lo awangin ama chu disqualify zui ania hethil thleng hian adam chungzonga Democrat ni to chu Republican na achantir ni in asoye Chanchinthar kan puan thei te chu ani